Mistično iskustvo, ako ono uvijek u sebi ima element drame. Jer ti kad bi hodao kroz ovaj svijet pun tog ganuća, to je isto nekakva drama. Ali to je ona temeljna drama, neoblikovana. Ona dobra drama, ja bih rekao iscjeljujuća drama. A one drame koje mi obično živimo, to je ono, moramo ono, vidi šta mi ovaj rekao i tako dalje. Dobrodošli na kanal Self-Awareness, Act of Change, svjesnost, umetnost promjene. Ja sam Goran Sterčevski-Đina. Danas završavamo seriju emisija o mističnom iskustvu. 4. emisija nosi naslov Neoblikovane drame. Krešimir Miša kaže: mistično iskustvo ima u sebi uvijek element drame. Kada bih hodao kroz svijet pun tog ganuća, to je isto nekakva drama, ali to je ona temeljna drama, neoblikovana drama, dobra drama, a ja bih rekao i isceljujuća drama. One drame koje mi obično živimo su moram ovo, moram ono, šta mi ovaj rekao i tako dalje. Kada čujem kako Krešimir priča o drami, kod mene odmah izranja roj pitanja. Ko je taj koji stvara neoblikovane drame? Ako je drama neoblikovana, znači li to da se ne zna put i da se nema cilj? Kako to da nešto što je neoblikovano i nema scenarija biva isceljujući? Kako neoblikovana drama može biti temeljna i isceljujuća? Važno je odgovoriti na pitanje koja je to drama koju mi obično živimo? Kako nazivamo tu dramu? Ako stvari ne definiramo i imenujemo, onda nam one nisu kristalno jasne i zbog toga izbjegavamo i pribjegavamo opštim formulacijama. I na kraju, Krešimir Mišak ne daje odgovor na najvažnije pitanje. Zbog čega je važno mistično iskustvo? Ponavljam, zbog čega je važno mistično iskustvo? Da bi ova analiza bila pozitivna i da u njoj nema ničeg ličnog, govorit ću vam o uvidima do kojih sam došao koristeći se metod imaginativne terapije. Prvi uvid. Mistično iskustvo je instrument za promjenu naše realnosti. Drugi uvid. Mistično iskustvo nas povezuje sa energijom svjesnosti. Treći uvid. Mistično iskustvo je incidentni događaj, a ne stanje. I finalni uvid do kojeg sam došao koristeći moj metod. Svjesnost stvara temeljnu, oblikovanu i isceljujuću dramu. Ona nas vodi prema cilju koji mi sami kreiramo, prema svjesno predodređenom cilju. I opraštam se od vas porukom. Vaš stav i vaš život se mogu promijeniti jedino ako svjesno kreirate vaš cilj, svjesno kreirate vašu dramu.